Image TV yengbiriba singbu utam kumar nauremna kurumjari loinana ngasigi maroiba pau pijari. Manipur thokliba irang asai loisinbagi mahutta India government amadi Manipur lengakna seng sak khara yendru leire haina khaidem manina hai krai. Drug lalonba myoy ahumdagi pambaina lusingba UNLF amadi Azumana phagatlaba drug sing mai thaduna Manghankhre. First state level environmental quiz competition Manipur ki toan ba district singda ngasi pangthokre. Loinana Israel na attack chathaduna yamdrabra myoy sani ga tara hatkre. Hauzik mapung le pau lobi da sei Manipur da thokle irang asi losin bagi mahutta India government amadi Manipur lengak na seng sa khara yendru leire haina tara gi seisu gi chairperson khaidem manina haikre. Ngasi Manipur Press Club ki Kaubru Hall da pangthok ki ba paumi gi singa unabagi mifam amada wafam asi phonok leduna manina hai Manipur da thokle irang asi warasin ama porok na ba India government amadi Manipur lengak na honadana leiri kuki MLA tarana tongan ba press statement ama thok tuna Manipur gi kuki singi tongan ba administration ama pigadabani haiduna takshinduna laklei India government amadi Manipur gi lengak ta Tangadaba demand sing tandana micham miam da onsinduna landava se yaningde noma kangna thokle irang asi warashin ama lengak na purakpa ngamdaba simak laibak thibani ngasi mak jiri bam da thokle ba lan asina jiri bam gi miam na Manipur da pundana awaba kaya mayok nariba asi kohonba ngamloidaba oirbadi Assam da punkrage haiba wafam phongdorakpa asimak laibak thibani loinana Manipur miyam ki lifeline oiba national highway singda kuki singna tawning bata tawriba asida lengak asina karisu tawba ngamdaba highway sei Manipur da law and order leitre takmani masida natana lengak asigi mathakta kanagumba myoy amatana wafam ama phongdok luba matamda phajin punsinbagi thabak nongma kangdana tawliba si tawbiganu amadi Manipur gi irang asi atuba matamda warasin ama poraktuna wana khangliba miyam tangdu leitana mahusagum lehenaba Manipur lengak amadi India government na atuba matamda sinbiu hainasu phongdoke. It is not a NGO manate civil society manate consultative body amani advisory body wakalon puthok na ba mayamda kari tawpam thoi thokte haiba khandane na bada mangjin thanana ba adugumba body amani platform amani adasina Sakhot pagi lamjen tanari ba 21st century asida asumna kanglup maselda ukhatna duna wana sunom duna sengbat chaba yum kai lanthum amang ata thokna bagi pibamda laklibasi ain pairiba sarkar salariba myoy singna myoy bagi adhikar bu khonggoina bani haina silsar lok sabha kendra gi meitei congress lusingba Dr. Maimon Santi Kumar na Manipur sarkar amadi Bharat ki BJP lenga ku maral sikre right to life and right to liberty sangbidhana piribasu ngasidi Manipur gi mafam kharda chaklamba maidu Assam gi yumlom nariba jiri bam asidasu yoksilaklei matang asida awaba tarba lanjenariba kanglup singi awaba si tumina yengru leiriba sarkar gi Thawuroi sing mit tangbu sammadrabani aki tuzum nangliba angang singi right to education bu khongoi nabire Dr. Santi Kumar Delhi khongsat ta leiriba Manipur gi Chief Minister Birena jiri amasung Manipur tangdu leitana kanglup masel punna ing tapna himinan ba yaba lepak ama ohenaba matik saba thawai lakhot piu hairak lei loinana jiri da khundariba kanglup khuding makki praja singla section thorang lokhotuna tangdu leitaba lamdam ama ohenaba su niksing laklei Central government na Manipur gi apunbagi saktam thugainaba Central Forcing Srinaraga tawriba thabak thong sing asi adumak satharabadi Manipur asi India da pre merger agreement status ta hanjilaknaba honorak loi haiba leite haina coordinating committee of clubs organization and Mayai of Kaino Gram Panchayat ki joint secretary Johnson Langwelakpana Kaino Bazar da pangthok paw infam amada phongdroklei mahakna makha takhibada numit kharani asida je bamda kuki khulai paiba singna plan tauraga
तौबगा लोइनना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा सथरकलिबा मिहात मिपुन अमदि युम कया मई थारिबसि सेंट्रल फोर्स सिंगना थिंगबगी महुत्ता मैतै कया होंडोकलिबा असि करी मरमगिनो मी लेनद्रबा युमनि हाइदुना कुकी सिंगना मनिंग मखा तमना युम सिंग असि पाक्तकनर मई थाबनि मसिदा कुकी अमदि सेंट्रल फोर्स सिंगा चमिनरब्रा हाइबगी सिंगनबा मियामदा पोखले मरम असिना मणिपुर अमदि सेंट्रल मियेंग संगदुना मियाम होंडोकलगा रिलीफ कैंपता थंबगी महूत लंथुम सिंह असी नाक्तुना थमगदबनी हाइब वाफम थमके पावमिफम मदुदा सरुक याखिबा ऑर्गेनाइजेशन असिगी फाइनेंस सेक्रेटरी CH अजितना फोंडोकपदा कुकी सिंह तमना सथरकलिबा लालोंग असी मियाम लोइना खंगी मैतै सिंह असी पाक्तकनना तकथोक लगा मखोई खक्तगी ओइबा मफम ममा सेमखिबा मोरे खुदुम चनबा सुरसरामपुर चनखिबा अदुगुमना जिरीबाम असिसु टारगेट तरकपा से तराइना लौदे मसी अथुब मतमदा मणिपुर लेंगाकना मियेंग संगबियो हाइकिन कोई फोंदोगा मैतै सिंह फोंदोएरगा मई थानबा इंडियन आर्मी की थोंग सिंह असे असी अखोई यामना पेंजदे नुंगाइजदे हाइबा असी मियांग फंगदा अखोई नसी कैनो दलैरिबा ग्राम पंचायत के मुंड कोर्डिनेट कमिटी कैनो ग्राम पंचायत अपुन मैरा पाइबिना नुंगाइतो फोंदोसे नसी मणिपुरी कन्वलुप मकलगी अथुबगी मिफम अमा मणिपुरी गेस्ट हाउस कोंजेंग लेकाइदा नुंगथेल पुंग अहुमदा लुप की चेयरमैन RK सनाहल मिफम मपु मिथुंगलेन ओइना बेनी मिश्रा प्रेसिडेंट अम्पाल कृष्णमोहन सिंहा दाइनब दाइस फमकी ngasi मिफम मदुदा मरु ओइना हौजी हौजी जिरीबाम थोकलेबा कांगलुप की इरांग असगी मतांगदा मियामना गुपना खनर मतुंग वारेप कैमरुम लौकी अहानबा वारेपता हौकिबा जून तरुकता मिहात थिन हाटोक पिखरबा सोबम सर कुमार सिंह की मिहात अदु मकलना अकनमोन कदेम तौके लोइनना मिहात अदु सेनब सिंगबु मणिपुर सरकार अथुबा मतमदा फाबिदुना आहक पसेराक पिगदबनी लोइनना हौजी हौजी जिरीबामदा लांजेन अदुना लैरिबा सिंगी दा मतेंग पांगबिनबगी दमक अफब फिरोल खुदै इनफी अंगांग सिंगी फिरोल सिंग मियामना मकलगी मिहुत सिंगदा पिबिरकनबा अपील तरुकले अहानबदा लखीपुरदा L रोबिंद्र E तरुण कुमार कोंजेंग लेकाइदा A स्वापन सिंहा गौरव बाबू सिंहा श्रीबादा RK सनाहल बिना देवी पाइलापुलदा उमानंद सिंह लबोक्ता TH बिरोलाल जयपुर कमरंगादा थांजम ब्रोजेन सिंगाबोंदा असांगबम स्वापन सिलसरदा L संपाला उधरबोन एरिया दा सेराम हेराजित लोइनना कनागुमना मोबाइल नंबर द पाव फाबिरकनबा फिरोल सिंह फ्री द पीबीबा यागनी मोबाइल नंबर दे 7086023979 सेराम हेराजित कन्वेनर मकल अनिसुबदा वारेपता मकल की टीमना आसाम मणिपुर की ngमखैदा खुंडारिबा मैतै खुनसिंगदा सत्तुना येंसिनबा लोइनना मकल के हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 7086023979 8011710052 7002277291 9435143394 नंबर सिंह असिदा जिरीबाम की अमदी जिरीघाट लेरिबा मैतै सिंगना पाव फाबिरकपा यागनी अहुम सुबा वारेपता लखीपुर के एरिया दा असम पुलिस की कंपनी अमा थंबिनबा असम की चीफ मिनिस्टर DGP लोकल MLA दा आई सेरोल पिसिनबा हाइना वारेप नखरे ngasi मिफम अदुदा आरामबम नंदबाबू ACS लेसुंगबम रोबिंद्र असांगबम स्वापन जनरल सेक्रेटरी आमसु सेराम पारिटोन VP आमसु M मनीधन थांगजम ब्रोजेन TH बिरोलाल I नीलब्रिज सिंहा A स्वापन सिंहा सिंगना वा ngangkhe जिरीबाम थोकलिबा थौदोक असे नुमित 35 की मनुंगदा लोइसिनगदबनी मियामना वाना लैरगा BJP लेंगाक असिना खंगसिन उसिनदनबा असि मियाम तराइना लौते हाइना इमागी मैरागी कन्वेनर थोकसोम सुजाताना फोंदोकरे ngasi इमागी मैरा दिल्ली मैतै कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अपुनबा मणिपुर कन्वलुप अमदि खोराबन इमा कैथल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर पीस का पुन्ना खुसमनदुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाविंफम अमदा वाफम असि फोंदोकलदुना सुजाताना हाई सेंटरना कुकी की मिसंग संगले हाइबसि सुमलब वाफमनि जिबामदा मई साक्तुना वादरबा मतम असिदा मणिपुरी गवर्नर चीफ मिनिस्टर
की पार्टी प्रेसिडेंट मणिपुर लेते मसीना ताकपदी मखोई पार्टी अमदी फमना मियामदगी हेना लुई हाइबनी सही अमग थामा हेलबा इरांग असि लोसिनबा प्राइम मिनिस्टर उननबा होनबदा फंगद्रबा मोदी की सेलिब्रेशन की दमकता जिरबाम की मई चाकपा यावना मी सीमन सिंबा असि हुंडोकलगा दिल्ली दा हराव नुंगाइबा फोंगदोक चटपा असि इकाई निगाइनी मोदी की सेलिब्रेशन यावरबसु यावद्रबसु याई अथुबदा मणिपुरी गवर्नर चीफ मिनिस्टर मणिपुर थोलक्तुना नुमित 30 की मनुंगदा जिरबाम की इशू असे लोइसिनबा होनगदबनी सेंटरना हाइबदा मणिपुर लेंगांग इंदुना लैबा असे तौबिगनो मैतै मुथनबा होनबदा लेंगांग तुमिना लैबसे यारो हैनसु फोंगदोकी मोइना आदा चलगा तो हम थोब्राबा से सिनो ओ ताक पतारबदी अखोई मेtai से तसिंगना सेंटर अमसुंग स्टेट पाइ सरकार द पाइ म्यामसिना मानरगा हापसि यारे हाबा पोचने बा थमै से असि अखोइना कदबगी सुम कनो तोरो लैदोइनोबा अदुना ngasi last imam yang galonera request tawrisini थुना थोपिरो सेलिब्रेशन तो यावरसुय अतोप स्टेट मैम तौजरी अदुना नोइगी एविडेंस करी नो हबतो खोन प्रजाना खंगम थुना थोपिरा दसिगी सिचुएशन से याम द 15 days अदुबोगी मनुंगदा लोसेना होना कदंदी अदुगा जिरी द लेबा प्रजा कुदि मक्ता सो कोई रिक्वेस्ट तौजरी सिनी अखोइ सोंदा अगम बसक्ति प्रजा मैम मानरगा होना जगे लमदो थादोक पिगनु लमदो कोला लेसी अखोइ सिदा सिक्योरिटी की टाइट अप तौना बो चंग न होना गे माइ ग्राड 75 तुनि यागदोरी बाबा हेलीकॉप्टर द खरा थाजली पोतुनि यादोरी बाबा करीनो मने तो प्लान से हाथ के फुला खोइना हाइरेदना संगल लम पाम द फुला खोइ म्यान तौरम बै था दोदना वाइ संगना सुमाइ सुम तात हनोंग मना अम हात अखोइ मसे नुसिना दबसे मोइना सुम थोन बनेबा जिरी हम इंग शांति मफम दे हारक दवे अदु हना हलैनो सर चंद करम ग्राउंड द दवे हालिनोबा अदु अमकेली प्रेसिडेंट लौरेंबम गानबीना फोंदोकपदा सरसामपुर मोरेन सिंबा मफम सिंदा मणिपुर लेंगाकना निंगथीना गाक सेलहौदबा अमदी इरांग लाक्सल हौदबना मैतै सिंग कुकीना तालखिबनी मसिगी मतुंग हंदक जिरिबाम द थोकलिबा थौदोक असिसु सब मानना थोलकद्रा हाइबगी सिंगनब लेरे कुकीना मैतै अमा हातखिबगा लोइनना मैतैगी युम यावना लेंगाकी लोइसंगबै थारखरे मफमदुदा लेरिबा सेंट्रल फोर्स सिंगना करीमता तौखिदबा से अंगक पोई कुकी सिंगना मैतै की युम मई थाद्रिंगै सेंट्रल फोर्स सिंगना मैतै सिंगबु मयुम मयुमदगी होंदोखरबा मतुंग युम सिंगदु कुकी मिलिटेंट सिंगना मई थाखिबनी थौदोक असिना मैतै असिबु इंडिया लेंगांगना तुमना हानबा सिलबरा मैतै लेहंदनबा होनरिब्रा हाइबगी सिंगनदबा चिंगनबा लेरे लोइनना गुजरात कम्युनल रॉयल थोखिबा मतमदा मोदी लेंगांगना नुमित खरनिदा लोइसिनबा ngamlaga कुकी मिलिटेंट सिंगना मणिपुरदा नदराकपसिदा सही अमा हेलबा फावबा लोइसिनदना थंबा अमदि मणिपुरदा सेंट्रल फोर्स कया थाजिलकलगा कुकी की मिसंग संहनबा से अंगक पोई थोंगसी इंडिया लेंगांगना खुदकता लेपकदबनी जिरबामसी मरोइबा मफम अमनि मसी कन्नबा होनसे मसिदा इंडिया लेंगाक अमदि मणिपुर लेंगांगना खंगसिन उसिनदना मियामबु हालसुनु मतागुम थादोकबा यारोय मणिपुर थोलिबा थौदोक असी लंदम असीगे एमएलए मिनिस्टर सिंगना मसागी खक्ता खंदुना लैबदगी थोकपनि हाइनसु फोंदोकले कापा होरकपदा पुंग अमता नोंमै कापा होरकपदा लैरिबा गेट सिंगसिदा मणिपुर की स्टेट सिक्योरिटी अमदी इंडियन पैरामिलिटरी फोर्सेस अमदी इंडिया की एआर अमदी अतै अतै सिंगजिना करी अलर्ट थोंगिबगे करी प्रोटेक्शन तौगिबगे हाइबो वाफमसु आई थमजरी अदुगा लोइनना हेक्ता कुमधरागा लम अमदा मी मंगक अगे हेक्ता थांग लेलगा हाटपा अदुगा मी मयुम हेक्ता मै थाबा अदुगुम नेचर दुना याम फजबगी स्टाइल दे हेक्ता पुखनिंगबा दौने हेक्ता पुखलकपा अदुगा मैदैना अखोइगी लामी सिंग ngakidramina हौजिक हौजिक जिरिबाम द थोकलिबा इरांग सिगा मरी लेनना ngarang numidang wall mitai council ge executive member singna kashar gi sp amadi jiribam ga yumthangnana leiriba lakipur gi sdpo ga su pung amamam supna phaminaduna wari sanakre jiribam gi ngabkhai jirighata kundariba kashar gi miyoi maitai khulsing maru aina lakhinagar lakhisera bakhal amasung digli da singbagi खुंजा सिंहबु नाकबी सेनबिदुना यंगसिनबिनबा लोइनना जिरिबाम जिरिघाट कसार की मैतै सिंगना सिंगनुंगदा लांदुना फुलेटा लखीपुर कसार सिलचर चथोक चसिन तौबन सिंगबदा
ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯃꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯑꯃꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯗꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯖꯣꯏꯄꯨꯔ ꯍꯔꯤꯅꯒꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯀꯠꯆꯦ ꯑꯃꯃꯝꯁꯨ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ KN ꯆꯥꯟ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ CEC CH ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ एडवाइजर बराक वैली जोन W विद्या सुंदर प्रेसिडेंट लखीपुर डिवीजन रोनेन सिंहा वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिट KS विश्वनाथ वाइस प्रेसिडेंट लखीपुर डिवीजन S शुभंकर सिंहा मेंबर अमदी मुटुम गुनाधोन जॉइंट सेक्रेटरी असम स्टेट यूनिट सिंबा मियोई सिंहसनी थासिगी अहोबा सेलदा सरगोंग सेफोंगी हान एडिटर ओइरंबा मुनिंद्र कॉन्समना महाकी यूट्यूब चैनल अमरा कक्सिंगी कुंथोलोन अमदी आइडेंटिटी की मतंगदा फोंदोखिबा वाफमसिंग अदु नुमित हुमनिगी मनुंगदा सेंगदोकदबनी हाइना हिस्टोरिकल सोसाइटी कक्सिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉइस कक्सिंग अमदी लाइफम पना लिकलाई लोइसंगी माइकेदगी फोंदोकलै वाफम असी ngasi library and information center कक्सिंग दा पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा ऑर्गेनाइजेशन असिगी वांगलोइसिंगना फोंदोखिबनी पाउमिसिंग उनबा अदुदा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉइस कक्सिंगी हानगी प्रेसिडेंट Y नीलचंद्रना फोंदोखिबदा मनिंद्रो कोनसमगी यूट्यूब चैनल दा ngasi अपुनबा मैतेगी सक्तम गी मरीसुबा एपिसोड ता कक्सिंग असी 1512 तगी 23 AD फावबगी मनुंगदा कंगलेदा पानखिबा निंगथौ मैदिंगु लाई कियामबगी हक्तकता मयांग लमदगी लाखिबा मियोय कांगरुपनी हाइना पनखिबा अदो कक्सिंगी मियामना याबा ngamloi कई लोय लिंखतपा कौबा पुयादा नोंगदा लाइरेन पाखंगबना पानबा 33 दगी 154 AD दा कंगले निंगथौ ओइना पानबा मतमदा मणिपुरगी लोय खुल त्रांगा लाउथोकपदा कक्सिंगसु यावरिबनी लोइनाना सैथारोल कुंबाबदा मयांग खुन पानबा लाकले हाइना इरंबा अदुदसु कक्सिंगा मरी अमत लेनदे मरम असिना मुनिंद्र कोनसमना कक्सिंगी मरमदा पल्लिबा वाफम अदु अरानबा वाफम नै महाकना पुवारीगी लेंद्रबा अचुंबा कयाबु महाकी वाखलना सागतपा वाफम खरगा लोइनाना अरानबा मचा खर खोमजिलगा पुवारी सेमदोकपा अमदी मियामबु लाना लमजिंग वाफम फोंदोकपा सि अकनबा मोंगदा कंडेम तवी कक्सिंग हाइबा फुरुब असि महिरोल लेसेमलोन लाई हाक्तकतगी लेरकले हाइबसि मणिपुर की अरीबा पुया कया द यावदुना लेरबनी मसिदसु नतना मणिपुर की उमंगलाई हराउबगी लाइथौ थौरम सिंगी मनुंगदा कक्सिंग हराउ हाइबा अमा लेरिबनी हाइबा वाफम सिंग फोंदोकि ngasi numi humni wawi manungda ojana iribase masi sini achumbadu sini ai lalame lale haibado chapchana sengdokpiu natragadi ngasi gi manipur gi unity asida singnaba ma oina ojagi wahaiduna thokani masi thokan bigano leiba ki unity gi khallaga manipur asi amat oibai wakhalon integrity tu khallaga leiriba manipur gi hojauji leiriba irang asida amat oina thengnaminabada naharon amadi leiriba mipung khudimok manipuri macha aikoi punamaki thonga hapiu hai wafam asi thamjari खुलाई पाइबस सिंगना मिसमदा अटैक तरप मतमदा मालेम की शक्ति लेबदा सिंथा नरिबा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की मथौ असि मिसम सिंग इवैक्यूएशन तौबा खक्तरा हाइना RPI अथवा लेगी नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनावजमना वहंग तौरकली नुमित खरनी दगी हौना खंगहौदना जेबामदा इरांग कंसिलकपा अमदि मदुदा सेंट्रल फोर्स सिंगना लौरिबा थौदांगी मतंगदा ngarang दिल्ली की 11 सबदर्जंग रोड लेबा पार्टी की ऑफिस ता पांगथोक पॉइंट वाफम असे मांग फोंदोखिबनी मांग हाई असुक कुइना थोलकलिबा इरांग असिदा सेंट्रल फोर्स सिंगना इरांग हरकपा मफम सिंगदा लौबा थौदांग असि मी होंदो हजिन तौबा अदु खक्तरा मालेम की शक्ति लेबदा सिंथा नरिबा दा यावरिबा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स सिंगना इरांग थोकफम अदुदा संगसिनदुना अटैक तरुकलिबा सिंग अदु थेनबगी महुत्ता मी होंदो हजिन तौरिबा सि करिगिनो मसिदि अदुंगै काश्मीर पंडित सिंह थांदोक लगा यूनियन टेरिटरी सेमखिबगी थौदोक अदु ओइना लौगनी असिगुंबा थौदोक असि मखा ताना थोक्तनबा ngasi gi lengak asina hen akanba miyeng sangpham thoi
irang asi asum makha chathaduna leiraga central force singna mi hondojin tawbagi hainabi asi tahondana irang asi mapung phaba solution ama poroknaba kanna honaba matam oire hainasu mahakna makhatana phongdokke. Central forces must give the adequate security to the people of Manipur, to the indigenous people of Manipur. We must recognize that the evacuation process will not be the solution. If we recall the history, it is like the Kashmiri Pandits. They were forcibly driven out from the Kashmir. Please request the entire section, the entire department to take the necessary steps as soon as possible, and please take the alternative measures rather than the evacuation process. Wagwai Lamkhai Bazar Borna, Wagwai Lamkhai Bazar gi nak yet sat liwa lambi phibam yangsin naba mari lenaba authorities singi poning singsilakli. Wagwai Lamkhai Bazar board ki magi dagi haiba bazar asi phawdan saliba Indo Burma Sungun Road asi khamai kai gi onidi yamna maru oiba state highway amasu oiribani. Bazar sagi Sungun Road sat khibada mention the Lariba Konkut Singi Pivum Asukimatic Patabalana, Kaksing Lomda, Satpagi Lambidasu, Bazar Sidagi, Meters Sunny Rom Sataga Lariba, Komzao Sing, Nayo Pukrium Labana, Makongmani Panba Garishina, Satoksa Sinda, Karasaporabasu, Makongani Panba Garishing di, Kom Sing Asida, Tasindava, to Sindava Yaudre, Lambia Sida, 2-lane, 4-lane road expansion to Wapam to Moinaraga, Tangai Fadana, Lambia Sida Satpada, Kodong Tiva Toktanava, Marie Lanaba, authorities Singi Poning Sinsilaki, Hajari Wapamase, Atubra Tabak Wena Pangtok Trabade, Tungda, public crime care, Lakosui Haide. Kashamtong Kendragi MLA Nishikanta Singh Sapamna Ngasi Local Area Development Fundagi Sakiba Club Building Ama Amasung Community Hall Ani Sangaduna Miam the Kusinakre Ngasi Sankhagi Singh Adudi Kasampa Tiam Lekai Development Committee Nauna Saba Building Social Welfare Club Community Hall Ngada Pitong Mapal Amasung Habum Marat Ngangom Lekai Gi Mera Sang Community Hall Ni Sangagi Thormaduda MLA Nishikanta Pondo Kibada Local area development falasi miyam gini mahaki nate mahakna hanadagi hauna haiba sikim ta saroi haiba wasak adu ngasi hongde haiki mahak sikim ta saroi haibada wazau ngangi haiduna noknaba yawi mahaki masada migi maral matkanu huran ganu haiduna tambi hainasu MLA na makata na phongdoki panbaya bade MLA Nisikanta Kendra sigi maruiba drain sing kan sengba amasung sembagi thabak satharibadi Hek vote lepa pado na wasak chabado ay sikim charo do ngasi dum lepchai adum sikim charo he maya nongna ri wazau ngang mune na kara mai na inel kental lejata mi dagi thabak hap de khande kamai pisa charo do no ai di nungdang tumanga moeba mi di phagi man ba ai di aseng ba dumai khanjai adum mayam na ai ure khoigi social media da yamna troll to ngangi do khangde modi kara mai na yolak pano khangde akhoi di icha singa tambiri se mi ki pisa mat kanu huran ganu apo thau tau adu da police danger puni Drug lalon bumi hum dagi mamal yam labu drug sing pambai na lusingba UNLF amasung ajuma na fagat abu matung mai thaduna Manghankhre thodok asi thasi mangada hayok mayum ithem Elais Wahazuddin sahi kuthara taret apokpa laikhidraba hayok mayum Kayamjin laifam lilong lehaw khongdagi hairiba mioi asidagi heroin number 4 shop case kun phagat ki Wahazuddin drug ki thabak tawat tha taret sure drug asi kwakta da leiba haibong mayum Siraj apokpa Ais Alimuddin dagi lorokpani hairi loinana mahakna yolugadaba misak asina lilong darulu turel ahan bidagi Nawaz hairiba misak asini makoiga punna drug ki lalon itik tominaba mioi ahum MD Fayaz Khan sahi kunganipan apokpa MD Asarabli leifam hata makha leikai Mayang mayum sampa sahi kuntha taruk apokpa M Salim leifa hata leifam hata makha leikai amadi mayang mayum Bobby sahi kuntha nithoi apokpa leikhidraba Ali leifam hata makha leikai dagini makoi ahumna drug sing asi soina yoli makoina thabak asi tarukpasi sahi amarom phare drug sing asi sanglaina kwakta dagi lobani hairi ningsingba yai me kuntha ma thoida pangthokhiba narcotic drugs ki mapu Pagat kiba narcotic drugs ki mapu sesabam Juma Khan leifam irong makha leikai hairiba mioi asidagi makha tana thi humbagi
ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯁꯣꯀꯦꯁ 50 ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯖꯨꯃꯥꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯍꯃꯗ ꯍꯕꯤꯕꯨꯜꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLF-ꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯈꯤꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ GC member All India Federation of Master Printers New Delhi Ningombam Sarchandrana hai ngasi pangthokkiba National Seminar asina local printers singna amana amada cooperation pinadra sakot thorangda mai onsin duna sakot naba khongthang ni handak thokliba ichauna maram oiduna lupa crore 10 rongi amangata thokre maram aduna lengakna lamdam asigi printing press ta thabak tawriba singi khanduna compensation pibinaba apil torokli ngasigi throm aduda AIFMP New Delhi is gi vice president Senjam Surjit Amtagi president Yumkhaibam Samarendra printing and stationery government of Manipur gi director Athokpam Romita Devi na singmana saruk yake आने फुगी सांगदा कोई पुलब ना कोई ना छाले चलो कोई मतम दे चला पुलपा करो तरागी मतक का कोई अजी मांग देरी अजी पोदर सिगी से यार कदी सरकार ना अथु मतम ने कन्वेंशन खतम दोसी ये भी सर्वे तो गिरगा सर्वे तो दना तो भी हजर हो कोई सर्वे तो गिरगा आज मजी मांग तारी बसे उंतंग भी मैं आदर कोकट पे दना खतम दोसी मतिंग होने बस हिंदी हुआ है दना कोई किसी की लेगी बा प्रेस की मीडिया की सीना उसी की तरफ तगी फोंदा हाजिरी World Environment Day 2024 ga mari lenana Democratic Students Alliance of Manipur Desam sinduna first state level environmental quiz competition ama ngasi Manipur gi toan ba district sing da pangthokre quiz competition adu ga mari lenana Desam Mayai Losangi General Secretary Nongthongbam Thoithoiba na hai World Environment Day gi thorum lakpa matamda miyamna paksana usara thabagi thabak paikhatuna lakli adubu thariba usara sing adu matawkramna hingangadage haibududi kanagumba amatana Nainarude Masiga Iroinana Mairoi Singna environment asi Masak Kangdaba Amadi U Hingan Bapamba Mioi Singdagi U Lalun Bapamba Mioi Singna Masing Hengalatuna Mausai Kal Tugalakana Nasidi Nojunuk Sagi Pibam Honglakpada Natana Toning the Todo Kaya Amatokli Maramaduna Mairoi Singda Tungi Mirol Ginamakta Kanduna environment Kandanava Honavada Mairoi Singna Kari Taurang Lawdage Kanganba Matok Tai Kanduna Nasigi quiz competition si pangthokpani haike Hero sing na project tundula kadol generation sing stage da jasamna tam kodol to we kramaina torogadi hena khangan kadagi haise masi khalak modam da ekon written quiz competition gumba ama pangthokanda environment haise karino do environment da kari kari misa yawi ekon environment kan da kari mathok ta ge haise masi khangan wagi macha ama iroina na pangthok soba du gumma khadi quiz written quiz competition haise masi mai thamjari Irang leiba mafamdagi miyam atop mafamda puthokpagi mahuta mafam aduda ahenba security force thambio haina Committee of Civil Societies Kanglipaki President Jitendra Ningombana lengakta appeal tarokli wafam ase hadak Manipurda Sukiba akanba nongna maram oiduna ising isaw thokkiba aduna miyamda makhal makha kayagi leina tholokadabadagi kannanaba pangthokkiba lemna langbagi thorom amaga loinana lamtu semagi thorom ama Committee of Civil Societies Kanglaipak CCSK Kanglai Kaithel Imalup Kakil Amasung Khoyamban Ima Kaithel Joint Coordinating Committee for Peace na sinduna Khoyamban Kaithel number 4 da pangthokkiba lemna langbagi thorom amaga mari lenana mahana phonokibani Jitendra Ningombana hai Manipura thokleba ising chauna miyamda awaba piraba matung makhatana masidagi tholokpa yaba laina tina kayadagi kannanaba honabada Zenim samadi rimsta haijarubada harau yabilaktuna ngasi miyamda lemna langbagi thabak asi sathajabani loinana Manipura haukiba sahigi me ahumdagi hauduna ngasi phawba sathrakliba lan asida irang thokpa mafam singdagi miyam hondoktuna atop mafam da thambagi thong asi tawbiganu irang thokpa mafam aduda ahenba security thajinduna
मियाम ngak senaba manipur lengak amadi india government na sinbigadabani mafam adudagi miyam thangdok thangjin tawba haibasi mafam adu atopa amada pithoklambani haiman bathoklo hainasu phongdo lemna layang thorom aduga mari lenana jenims ki director laisam devena phongdok pada ngasi pangthokliba lemna layang thorom asigi maru oiba pandam de kaithel asida mana masing yonduna hingjariba kayana handak ikhang khaudra manipur thokhiba ising isauduna tholakpa yaba laina kayadagi ngakthoknaba honabani ngasi pangthokliba layang thabak asi hospital singda opd layang chathabaga adugumna pangthokpani masida makhal makha kayagi mathau tarakpa anabasing yaurukpa thoklabadi makha tana layang chathanaba sem saduna leiri haike सही असगी बॉसम अमदी क्वेश्चन लोबा क्लास 10 अमदी 12 के एग्जाम दा माई पाक्रबा इम्फाल इसके कोंगपाल दा लेबा टॉप नौरिया मैतई लेमा अमदी टॉप नौरिया साखत थौरांग विलेज लेवल फेडरेशन ना कोनबा एरिया दा माइरोइ सिंगबु पुंगी थवत खरै पुंगी थवत पगी थौरम अदु विलेज लेवल फेडरेशन असिना सिंदना कोंगपाल नौरोइबम लेकाई की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबनी थौरम अदु दा इम्फाल ईस्ट जिला परिषद की हानगी उपाध्यक्ष खेत्री तमा अमदी आमजो गे वाइस प्रेसिडेंट राज नोंथोंबम यावना मरुओइबा मियाम कयाना सरुक याखे थरम अदुगा मरी लेना खेत्री तमाना हंदक हाइडोकलिबा एग्जाम असे लान मनुंगदा पांगथोखिबा ओइबना यामना मरुओइ लोइना माइरोइ सिंगना लान मरकता एजुकेशन की मरुओइबा अदुबु खंगदुना माइ पाक्तबा यादि हाइदुना होनरकपा असिना तुंगलम सत्ता अफब कैरियर अमा सेमबसु सोइदरंगमगनी हाइके World Human Rights Protection Organization Sinduna Indo-Bangladesh Republic of Cameroon amadi Sri Lanka International Award Ceremony ki thoram ama ngasi Manipur Press Club ki Loktak Hall da pangthokre International Award Ceremony ki thoram aduda Universal Mother Organization ki President Manghankhre Sarojini Laima Social Scientist Dr. Dhanvi Laisram International Award Dr. Loijinglen सिंसांग लाकपा नांगवे राकपमना अथोइबा मिथुंगलेंसिन ओइना सरुक याखि अमदि इंटरनेशनल अवार्ड फंगलख्रबा मतम सांगना मियाम की थबक तौदुना लाकपा मियोइ 16 दा अचंबा खुदोल पोस्टिंग पेदुना इकाई खुमनबसु उतके थरमदुगा मरी लेना इंटरनेशनल अवार्ड डॉक्टर लोइजिंगलेन सिंसांग लाकपा नांगवे राकपमना हाई वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मपानमदि मणिपुर की दमकता मियाम की ओइबा सोशल वर्कता मतम सांग थबक तौदुना लाकलबा मियोइ सिंगदा अवार्ड असे पेदना इकाई खुमनबो उत्पनी इंटरनेशनल अवार्ड असे पीदबा मतुंगदा ऑनररी डॉक्टरेट की दमकता प्रिपेयर तौबनी लोयना वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन गा पुन्ना सन्मिनरिबा यूएसए दा लेबा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन गा लोयना लाकलिबा अगस्त की 38 दा ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड असे येंथोकनी हाइके सोशल वर्कर संजय अहनथेमदा इंटरनेशनल अवार्ड सु खुसिनखरे संजय अहनथेमना लेप लेतना सोशल वर्क की लमदा कथोपगा लोइना मियाम की सेवा तरुपबु इगाई खुमनब उतुना अवार्ड असे पीबनी संजय अहनथेम असी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लेबा वांगु साबल दगी अहनथेम सुरचंद्र सिंहा अमदे अहनथेम ओंगबी भानुबी देवीना इंग लिसिंग अमग समापन हुमद्राग मंगागी अक्टोबर 3 पोकपनी मसी मनाव नुपा अहुम अमदे नुपी अहुम पुन्ना तरुक की मनुंगदा मंगा सुबा मसा नुपानी संजय अहनथेम हौजी जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट की फंसु पूरी बनी ममांग लेरंबा लमलाई केंद्र के एमएलए ना लंबी कोलास थागनी तोरमलगा वोट कादे हाइदुना मैचिन अमदी बिटुमेन पुखटुना सटखिबगी वारौदुना लेरिबा खरसोन खुंजा सिंहना लमलाई केंद्र की एमएलए केस इबोम चाना कोलास थारकपदा अपेन फोंद्रोकली खरसोन डेवलपमेंट कमिटी की केशर सवम ब्रोजेना खरसोंदा पाउमिसिंगा उनबा अमदा फोंद्रोकपदा हाना लमलाई केंद्र की एमएलए वरंबा खेत्री बिरेना खरसोंदगी यौरबुंग खुनौ फावबा कोलास थागनी हाइदुना बिटुमेन अमदी कोलास थाबदा सिनरबा मैचिन खरासोंदा पैदुन थमकी बोट माइथीबा नंगखिबदगी पुनमक पुखटलगा
ꯆꯠꯈꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯦꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLA ꯀꯦꯁ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯇꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯧ ꯗꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯛꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯦꯟꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄꯕꯨ ꯀꯣꯍꯟꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯧꯕꯤꯃ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯒꯖꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 210 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ 100 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯃꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯁꯩꯔꯠꯇꯒꯤ ꯏꯖꯔꯦꯂꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯁꯩꯔꯠ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕ꯭ꯂꯗꯤ ꯃꯦꯁꯦꯀꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑब्बाꯁꯅ UN ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯤटिꯡ ꯑꯃꯗ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯜ ꯅꯨꯁꯩꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯖꯤꯌꯥꯗ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯔꯔ ꯃꯨꯚꯤ ꯑꯃꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ इजरायलगी ड्रोनसिंग अमसुंग वार प्लेनसिंगना ngarang numdang nongmai pangkapta kaptuna landarki amadi madura senthrokhbasingbusu nongmaina kaptuna hatkibani haiki sanabagi pauda District Sports Association Kaksing Sinduna Association Sigi ground Sathariba 20th KK Memorial First Division Football League 2024 ging asi sanikiba match anigi ahanba ground da SDO Palelna Juvenile Association J Kaksing bu panjil ani amada thoikre SDO Palel gi panjil sing adu jersey number 7M Avinash na match ki minute taruk amadi atopa panjil duna J gi jersey number 18M Rishikantana on goal oina minute humpuga 5% khibani J Kaksing gi panjil sing aduna jersey number 7 M Rivaldo na minute humpu satpada sanki ngasi ani suba ground na SFC Sununa DYA elangkhang pukpi bu panjil ani amada thoiki SFC Sunu gi panjil ani adu jersey number 9 L abungna match ki minute kunthra humdoi amadi yakai taruk satpada sanki DYA elangkhang pukpi gi panjil duna jersey number 6 W Sibadas na match ki minute yakai gi mapan satpada sanki bani Hojik aroibada maroibe paw amuna pijari Manipur thokliba irang se loisinbagi mahutta India government amadi Manipur lengakna sengsa khara yenduna leire haina khaide manina haikre Drug lalonba mio ehumdagi pambaina lusingwa UNLF amadi ajumana phagalaba matung drug singadu maithaduna Manghankhre First state level environmental quiz competition Manipur gi tongan ba district singda ngasi pangthokre loinana Israel na attack chathaduna yamdrabda miyoi chani ga tara hatkre ngasi gi mes pawdam sandok saba matang se lojere myambu amkana kurumjari